esime lesisi elemsikomo enafuna tipini uyasima lesisi ushuthi uyabona ukuthi akumele uhlala pha ngoba yena phambili uyena bona la bese nomlindi wamasango ephusha ngesathu ngoba lekhonike lemsebenzi yakho yilo le awuyasima umphusha ngesathu ukhalisephu engene ngenkani bese kufanele ikhethi nami ngiyakhona ngoba ngifuna ngimlandele bese nemesi lenkosana mina ephethipho ithi uyaphona lapho ngabona inabonyazi ukuthi bashonaphi uyaphona lapho that's what I mean. We landed on Masiana Sputo. That's a Sputo. We landed on Alpha Amash. I sound the number. We landed on a move. All for the range around for no the Banway. All for the range around for no. Hey, Banway. Balas. Banwas, Kuma, Wamba. That's what we you made the little spin a strange pieces, as a shadow, spin a session, to try to boil, spin a super, let's get possible, it's not religion. Child of 7 to 8 hours, never scatters and shadow. Just a darling hours, I couldn't know much again. Garden hand, the Sakala Sakulu. We are taking another one, which I mean, definitely economy. I'm asking. Namande sasosokulunya abangafiki lakiwa imndeni yake yona emela sewafika wona la kule nkonzo abashona ngokwazi bakhe esodini sosisi ngathi ngibuka bakithi ngangase ngababa wesethi kasabya khathamese zonke but it's up. So how about 3 to 4 hours? Let's find a way. Now we're going to go. Botwa. Balapeka. We're going to go. Botwa. Balapeka. Score it today. Amen. Score it today. Amen. How do you want to? What do you want to? Usuma izanjani. Bobeka unyasi. Obelwana ubunene kanani izulu ngolonyasi labo babeka ubunene hayinikeza ubunene ingubo yakhe ngoba ubunene kanani izulu akanaso futhi isihawu umuntu nje ngifuna ukukhuluma ngaleso sithulo leso ngoba kasingilingene mina masengiyasho kodwa ngibonile uthe ngakhuluma ngakho ngibonile shintsha sahamba elokasuku intwana ngimlandela emuva base ngifika lapho phela khona sonke inkonzo
wayesenemazi umfundisi wami bayiphethisayo wathi umntwana lo hamba kuwe umuzi ukuthi ufuna ukuthini ngase ngiya kuwe umfundisi wami ubaba uBheka wayephethisayo kwaNdebele uthi kimi wayesengishona la ngitshela kona ngibosho ukuthi umndeni wakubo wayesengithuma ingane zakhe emphilayo uthi ngithumela kwa angangithumela angikwenzile kodwa angikwazi ukukhuluma ethempini ngoba ufuna umndeni wakho sase senje safika kwenye ndawo ayile ndawo yasinda yasinda manje ube ngiyawazi usale ngabe ngiyabale le ndawo engifike kuyo ukhona wonke umuntu lapha ekhaya injansonto ojanywe namakhosasa bonke abantu basesandleni sokusha thina sizondlula esandleni sokunene kunenkinga khona kunalento engizephakamisa njengamanje lesiphetho sonke lapho samaNazaretha lesi sishabelelo yithole endaweni enye lena inkinga bangene kakuyona umbhalo kakuyona incwadi abantu labo sikhona bakubi amen sikhona thempelini amen lesi sishabelelo simesandleni sokunene thina sizondlula phakathi ngapha sandleni sokusha amaNazaretha esandleni sokunene yilesi sishabelelo simenje ngoba simile kasele phansi zime kanje bezishabelelo naleso sishabelelo sibuza umlumile sithole wonke thempelini wonke sabathi wonke phepeza kubheka besayo wonke uvuka nathi umphathe ngala nathi wonke thelani ngoba mina ngasasana wena usiphethe ubuyinto nje yena nje umangalela kunabantu abahambile kusakhona uthimo kunabantu abahambile kwenye yamaZulu kunabantu abahamba sabunyazi kodwa bafikanga labiwa khona ngoba bamisela abantu kunobenkinga ayinkinga kumesifala Nazaretha njani la kunobenkinga kakhulu Nguleze nkulu yasephakameni la ayomesi bathi igama layo uvuka nathi ayinamazana naleyo ndoda awuthi kulibona unyazi wegcina lapha emshadweni especially futhi nabe ingane zakho bayikhona ayikuthi ubona unyazi umungazana nale ndoda uyababona olala nathi ozilile obalima wokhona umuntu othi uvuka nathi awuzokumisa Nazaretha awuzokumisa Nazaretha ngani awuzokumisa nangazana naleyo ndoda aye ngizokusho sasa senjo nalomfa nijahela frame mnakhona kamazwe ukhuluma ngabe kanjalo bangani amen angikhuluma ngabanglazo la ukhuluma ngami nje engibuyisela sasa senjo sahamba 2 to 3 hours nalomfa safika indawo nenda wena ikhephi sezeshaya seyashaya nalomfa nasifika phansi besithi level babazi ngabangwele eziyiteta kuneteta mezimina ngathi ukhamba sithi noma bazindlela izinto zamamuslimu zamakula lezi ngabasetsela kuzo injalo lendawo efengafika khona lapha bahlabelela khona phakathi bahlabelela isihlabelelo sika7 ehlabelelo nami ngifuna khona ngoba lento ngiyayazi emhlabeni ngibonile nami ngifuna khona ngoba ngiyasazi nami ukuthi ngiyiyo lento elapha ngaphakathi ngifuna khona bese yamemeza lapha ngibangelela enokushabelela kwangayikha ngizona ngomunye ukuhlabelela
kangaze yakho njengoba saphe tempelini nje ucabanga inkomo enquthu ukuthi inhliziyo yakho ubuse ukubheka ngani kodwa la isandla leso kodwa inhliziyo yakho isenquthu ucabanga inkomo kangaze yakho inhliziyo khuluma ngeyakho ngiyabona uyamnya ngakhumba jaba dalisa kathi kasimele sikhathi nesa siya sasizofika kulowo mnyango lapho uyekhona mina uqabento engathemnyama kodwa ukuthi umuntu wabheka umboni kahle bese khuluma nalekosa ethule umntanami ngoba iNazaretha uyaphi lapho ngoba kufanele ngabulaphi lahlatshelela khona yezwa wenza ukuthi le ubaba omzalayo uthi lempela ubaba hayi lempela ngemusa la kunenhliziyo yakhe khona bese athi ubaba ngiyacela mntanami ngicela umntanami ungamusi ekhomba luyamnyango kangazi kunani khona athi ngicela ungamusi luyamnyango ngoba wangena khona komdlaba amqede athi lo mfana ngimusa lapho kunenhliziyo yakhe khona bese sihamba tupe tatha ngosesikhathi sala emhlabeni nasifika khona sithole inkosi yamaNazaretha ikhuluma nomlindi wamasango yafanele kungene mina khona thina sivela ngemuva ngiyibona ukuthi ngibani ngivela ngemuva ngiyibona ukuthi inkosi yasephakamile kodwa ngiyibona ukuthi ubani bese ithi inkosi angashikho inkosi yasephakamile ikhuluma nomlindi wamasango yafanele kungena wena khona kasemlindi eqede naseqedile uzobe sebhanga kuwe naseqedile bese sebhanga kuwe Fika sikuke phansi ngilindile ngilindele Nkosi ekhuluma ngayo ngingena umthandazo ka4 ekseni uzosaba umsombuluko wena emhlabeni ulele ukuthotho ngiyakubile sibili ngilinde inkosi yasephakamile kungena inkonzo ka4 esibili ngikubile yangena yazi yavala wena awukho emthandazweni ulele Kusukume kwa mthandazo ka4 wena ulele emhlabeni ukuthotho Sikona tempele Amen Sikona baba Amen yasiyaphanza lapho yasiyajika into yasezini ethi nabahamba uphi kasabi ukhuluma ngayo ngoba ingolesile uJehova Amen Welo fanele Bathi inkosi ukutepa tangazo ukuthi ufana okabuke unjiba omewu oshukuthi yakendela khona mina kamuhle khuluma kanjani ngihambe lami kangazi lapho wena le inkosi ungabona umbuke ngimela bote kusana wanene awungcela kanti ngawuwazi usuku ngihamba kanjani awuwazi indlela zami ngihamba lapha indlela zami zazibayini
Nessa interpretação é quanto nas vezes she what you say o songe what mtanani mnengi o songe ati mtanani mnengi na bambe nya wati kulo mutulo omni na masana hauna taniki Kia inani jajipe yakala kone ki pose chalikia that says what kone se sulu esului wa ese fadisa wa ese kokos wa ya sabani na bozo kana matima zo seleto wa ese kokos wa ese ski wa ese fooling it wa ese bambale pa esa la sogne se wu de spambe Opo. Why fula le pa? Why se ba bunya? Why fula? Why fa? Why fula? Na ya fula, une umsanto, epumana pa, yesinilo, engaite, apida fa. Hakuna mi. Acha mtarami ninki. Acha ninki. Jola tumbona ikruma nomlendi wa masano bendera nomlendi uje marahambe ayana deriki sio yako watu maji mengine nomlendi wa masano uje sio yako imente na hapa maji kasa vose ena rafiki ko sio na bana amen uje meze vose ena rafiki ko Tina, washe, tupisana mshabe. Washunyas. Whenever you society, that you share na ekibisi. Na yesu satana, that you mwanasi, ekibisi na, watu nyasi bani ya kogoe, bani na mesuri. Wega tumbaane sana nina. Lumbaane sina aye. Kisina, ukutanazi, kamunezi, kaunasi, kasako, kunyasi nyame, esuleni, yafara mwenye nakono, nyongo nako. Namaza wakolo mtu utano. Simuza simu, yoka mesembiza nana la nene, mwenye nako. Nasa kuruma, atundami, sipisa mkanone, Sheluto. Nilitimo, mtani kupati sana mfano. Kapambe tumbesema mfano kwa sema kosa. Ukuka panzi, kanya nami. Ukuka dunya, wena kauti yote. Nikuluma ya bosi tino, wena kukire, ya matolo, ya kukire, nikuluma na mwanyazi, wena kauti. Unyazi ya kuluma na wila Wesi ya mesasta. Wega ni. Chapa wana nani tani. Mimi na. Chapa wana bina. Wangu wabu pige mvua zancha. Nini mparamu. Asakala mova. Na ngene kona. Kitu ya fulu mbona na sisi. Datu nyandera. Samokos. Una zilate mtu sana. Ukurimutu.
bisa bese jalo nyofu bese ngusonyasi asembona sisi yisabata naye nje tempe ngiyabona ko yisabata naye uthi mntanami ufuna utshela sisi ukuthi mina naye yasona namhlanje nawenza balazi ukwenza nosisi bazazi indlela zakhe kodwa kuthanda ufike umtshela lapho bathi ngamtshela phambi kwaNazaretha ngimlinde naye ngamtshela phambi kwabantu beshuku ngimtshela yedwa bese uvusa umsindo omningi amathempelini esengahambe kuwo ngale esandleni sikamama emva komkhokheli beke benza isigungu mama bese babheka ukuthi le ntshumayelo noma lokugqoka kufanele bani bese sebathi mina ngithe ngiyashona ngalemva komkhokheli bese baba phela intshumayelo ukuthi wenze lakhamba negaba kanjani bese bathi ngithemne ulo kanti ngiyalo kakhulu bathi wena nje igama lalo sisi sikhona thempelini Amen. njengoba inkosi lathi amen usisi othize ngithempelini uyasuka enkosini uyazi ngibona bese amen inkosi uyabika lethathikala lamuntu ngithembe ngibizela igama ngathi ngiyithole endaweni ethize ngingasange ngibize igama lamuntu ngithi uyazi anongezela uNkulunkulu engona nayo wenza ngifika manje ephizweni athatha imoto ngashaka bese phela ko bathatha umsuko ngatseko shembona bathi la ngosisi uthundise ngegama wathi inkosi ithempeli nethempeli engihamba kulo wathi yoba khona hlala khona inkosi wena wazi wathi ngosisi uyamuzwa ukuthi uthini wathi uyakwenza mina la unakwenza suka lapha ngapha sikhona abanye Amen. sikhona thempeli Amen. banyana lasiyakhona ngalekho blue umvumo wakho ngizotholela lesikhathi ngoba lento efuna ngikhulume bangani njengoba ibe injalo kangwazi phangisa into esesifuneka uyazi uyandiza awuyazi ukunciphisa nokukhuluma njengoba injalo Amen. lethuthulo ngibonile lapha emva kwaNhlanhla lapha eNhlanhla ufuna ukuzele uthi labadinga esababhimele banyongane nasebakhile singafana nomakhosikazi ufuna kube nesikhala phakathi kwabheshu nenjoko wena ufuna ukuvala uthi ishaso awuzokhuluma ngomthunyiwe Amen. bese ngiyabuka ngifambana nokhosikazi ufuna batshela abantu ukuthi bayamezulu abangene ababhinqa kanjani sikhona kancane Amen. wayesengitshela kumina angakwazi ukukhuluma ethempelini ufuna 23 angakaze ngithola ke lelo thuba ngihlanga ngithole yonke into ekhaya ihamba ngokomthetho Amen. mhlawumbe ngithole ithuba ngiyosho ophela 23 akwazi ukukhuluma okunzima kakhulu kuyasinda la ngithi enhlasithini kodwa ngizokusho ngoba bathini thempeli kule nhlasithini ezinayo eziniskoshi ezininjoko zisinenje phambi kwababa emgidini ufanele yena ukuba lapho mntana mfowethu ufanele yena ukuba lapho kule nhlasithini zikhona manje ezimbili ngibonile
Yesu ko. Baba, ushauri tulipe. Sababu kila nisikati baba. Dunia mfano kama zakuna. Kwa ushauri. Yeye wasi. Ya kawangu ni la bangale. Ngo sofu ndio tele tu. Wote nyakala ku. Baba na ikaya bila ikaba ya mizinzi zako. Uhambo lwami lasasulu lazima matempeli. Ema vashela. Kota la ikaya kabalazo hambo. Mshamba bani bofule basinde mungu. Abasawazo kusinde. Sibakala muskati. Bangane ntani lasasulu. La ikaya shonishi isu. Ntani gosibusa sinizu. Amen. Oh
Yayikhethi Nkosi Yesu nomhlaba unyazi lwezulu. Amen. Nazaretha amahle Nkosini sekukhulunyiwe kakhulu. Nami ngingumntwana. Lokho ekukhulunywa ubaba ngizokunciphisa angizogcwalisa sekuphelela ibonga Nkosi. Abashumayeli bathe asikhulume abasihlebezelanga emadlebeni ukuthi asithini. Kepha ngiyacela unyazi lwezulu lo welungisa uselemuva lazongibeka la ukuthi angizokhuluma likhulume ngami lokho belifuna ukukhuluma ibonga Nkosi. Lo mfana oguqelana igama uzamile ukuzala ngizala kwindaba zase-Eastern Cape. Abaningi bangazi ukuthi uFalti cha kumngosi nosimamemese ibonga Nkosi. Ubaba wabaleka uhlawula ngasenkhuliswa ngamathaba. Ngiyacela ke Nazaretha uNkulunkulu angipha amazwi avela kuye. Uyeza Nazaretha sakhethwa thimba silala ibonga Nkosi futhi sithunyiwe. Lokhu nami engikwenzayo nokwenzayo ikona ukuthunyiwe na. Ngiyacela Jeremiya 1 nathi silandele bathi hayi Nazaretha athi ushembe uNkulunkulu bamenzo uNkulunkulu kanti Jeremiya 1:6 John 10:30 Imisebenzi 2:4 Ubaba bazovula iBhayibheli uthi ushembe iBhayibheli Isambulo 4:3 Njengoba ikuphi eBhayibhelini imbhalo 6:1 Nazaretha lasona sisemnyangweni kaNkulunkulu ngoba sezulwini lasebuhleni bengozi. Lana ngelusuku kwafika umama ongaqhelile ngobemhlophe. Bemamuzwa ngoshembe itimeleni bathi abantu ushembe uNkulunkulu waselalela lo mama wezwa. Waseyithanda le ndaba wathi mayifika eguqa lamatshe amhlophe kanti lo mama uyagula kade hamba izangoma nezinyanga zithi abathwasa. Mhlawumbe nawe ubuthwasa. Bonke ababethwasa ukushembe ezegoli inyanga zakhe bazofika inyanga zabo ziushembe zizocela amacustomer ngene. Wena uphuma la inyanga izakushembe. Wathi mayiguqa nomama wasela phansi ngithi someone zabusisiwe sathi umshumayeli wasemambondweni sathi umshumayeli naku mama yakho. Ofuma umshumayeli wamkhulelela wakhuluma isalwazi kuye sithi mhlawumbe namadimoni wakhuluma isalwazi sathi shembe ngicela ukukhuluma kade ngiyihlupha lengane ngafa ngithakatha ngifuna ngithakathele manje lengane ayifuni ngithakathela beyithi manje ufuna ukwelashwa ngithumele kwathakathi esithakatha nabo. Uthi ngoba shembe usufikile sengihamba ngiyohlala ethune la uvela khona. Uthi umshumayeli semakhaya funda baba uthola incwadi.